babu 18 dambugal 17 ɓangal no yewten alhibati fi dokkal wal umra e wurnutugol wal ruqba e ko ɗum woni moccugol. way no wawa wonde hara ko ruqba on ko moccugol, no wawa wonde arana ɗum e yiya e nder darson bi mashi'atillahi wa bi awnihi. wan Nu'man bun Bashirin radiyallahu ta'ala anhuma anna abahu wonde no ben makko ata bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wardi e makko ha kane laaɗo fa qala wi inni min nahaltu ibni hada mi okki o ɓiɗɗo an ɗo gulaman maccuɗo kana li lataniɗo lambi mana miɗo mari maccuɗo mi okki on ɗon o paykun an ɗo. fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne laaɗo Allah on jaabi a kulla waladika ene e kala ɓiɓɓe ma ɓe marɗa ɓen fof na haltahu a okki ɗum misla hada sifa ɗum ɗo ɓe fof a okkiɓe maccuɗo ɓe fof. fa qala wila oye mi waɗal ɗum. fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne laaɗo maki farji'uhu awa ruttu firtu dokkal ngal few. wa fi lafdin no e konngol fantalaka abi wo ben an yaaduno e an kanko Nu'man woni yewtude ben an yaaduno e an ila nabi sallallahu alaihi wasallam kane laaɗo leshida o fi o seedintino ene laaɗo ala sadaqati e dow sadaka mo mi itti on. fa qala wi a fa'alta ne laaɗo jaabi mo ɓa o wolani ne laaɗo jaabi baba ene a fa'alta hada e a huwiri ni bi waladika kullim ɓiɓɓe ma ɓen fof goto kala heeɓi maccuɗo qala baba jaabi la oye qal ne laaɗo make he onon kadi ittaqullahu le Allah wa adilu num ɗon bayna awladikum hakkude ɓiɓɓe moɗon ɓen on say faraja abi ben an retiri dokkal ngal ben an rutti faraja abi ben an rutti faradda o rutti tilka sadaka on sadaka mo okkilambi mana o jaɓiti dokkal ngal muttafaqun alayh. hadise on ko andi ngol en sellata ɓiɓɓe ma ɓen nde okkorta oɗa acca oɗa tawa ko hunde keere wona ko paɗum taƴata de ma okkugol oɗa samfaran wona ko ɗum ɗo woni ko fanda ma sodangol oɗa dolukun ko dokkal janal wano leydi wano parcelle wano otowal wano motoru wano téléphone satta prix wano deftere dandanɗa hoore ma ko sattude prix wano livre jano e ko nantata iɗen andi piiji marɗi kay ni sellata ka okkora oɗa acca oɗa jaka waɗugol ɗum ko angal nunɗal saabu ne laaɗo maki huule Allah nunɗon hakkude ɓiɓɓe mum ɓe jaka mo waɗa ɗum haray ko oñiɗo ko o toñuɗo e andingol en kadi no selli ka okka ɓiɓɓe ma yiltoɗa jaɓita. wa fi riwayati li muslim naare filla e muslim ɗala ne laaɗo maki fa ashhidu seedini ala hada e dow ɗum ɗo gayri ko hina lamin bi mana fa ashhid yaw seedintino yaw ɗaɓɓoya seede wonde a okki ɓiɗɗo ma oɗa acci ɓiɓɓe ma hedditiɓɓen fa ashhid yaw seedintina ala hada e dow ngal gollal ngal golɗa gayri haranami min mi seedtita ko ɗum ɗo. summa qala rettine laaɗo makani mo aya surruka ene hino weltimma hino hawranma an yakuna laka nde laatantoma fil barri an yakunu laka nde ɓe laatantoma kamɓe ɓiɓɓe ma ɓen fil birri ka ɗiggere sawa an hara no fota ɓe mana yiɗa wakkili ɓe fof maɓɓe yoɓe yiiɗe ɓe teddine ɓe ɗoftoma hara ɓe fof ɓe no fota ɓaala wi bala oye ɗum no hawranilan ɓaalne laaɗo make fala idan awa haray ɗo wawata wonde so tawi a hokkori oɗa acci ɓeeɗa haray ɓe wata fotandema ka ɗoftagol ma labudda ɓe a hokkoral ɓe ɗawɗa ɓen ɓe wonata ɗoftiɓe ma donc ɓay noon jaka haray no holli siɗa yiɗi yo ɓiɓɓe ma ɓen foppu wonu yiɗuɓe ma ɗoftiɓe ma dokke ɗen fonnaɓe fof on andi baba goto yagal boyi ko sincata ɗum ka nder galle ma sinira yagal musidɓe julɓe ko yewtidira gonga ko jongallejo on ko babajo on ɗiɗa ɓe ɓiɓɓe ɗa naada ɓeeɗa e l'école sera piri naada ɓeeɗa e l'école jasuɗo piri holtina ɓeeɗa ko ɓuuri sattude holtina ɓeeɗa moyen piri sooda piiji boyi naadaɗa ronka naddeɗa boyi ɗum addata baba goto yagal e sinira yagal ha ɓeeɗa ɗoftoma ha ɓeeɗa ronkama ɗoftade yo Allah dandu ko ɗoni wadde ɗo ha ɓiɓɓe goo no ƴettana baba mum finkari yo Allahu on dandu en waɗa en nunɗuɓe hakkude ko jiiɗi ɗen kon waɗa ɓe jiiɗi ɗen ɓen kadi yiɗuɓe en ɗoftiɓe en teddinɓe. wani ibnu abbas radiallahu taala anhuma qala nabi sallallahu alaihi wasallam al aidu ruttiɗo fi hibati e dokkal ngal o okki kalkalbino e bariru yaqi u hindu tuuta ha ndu gayna summa yaqudu refti ndu ruttito fi gayihi e turre mayru ko ndu tuutti kon muttafaqun alayhi wa fi riwayatil bukhari ndaare filla bukhari ne laaɗo make laysa lana alana men masalu saw misal bongal ɓe mana menen min mara golle bonɗe min mara exemple bonɗo alladi o neɗɗo noon yaudu ruttotoɗo jaɓitowo legoy fi hibati e dokkal ngal o okki kalkalbi kanko misal makko ngal hino wawi wono bariru yaqi u hindu tuuta summa yarji refti ndu ruttito fi gay e turre may ɗon tuuta gayna ñamita ɓe manamo okki goɗɗo jaɓiti haray
himo wayi ɗon ka bakkatu, himo wayi ɗon ka golle bonɗe ñidduɗe kanuɗe, wa bareru tutaydu ha gayna yaha ñamita turde wandi bare si tuti ñamitay kadi. Donc aray ko non way andi oɗo misal makko ngal waɗama ka boni wono misal bareru ko ɗum waɗi so nelaɗo maki menen men misal amen ala e misal bongal. Donc haray noon allahumma si wona goɗɗo si okki ɓiɗɗo mum no wawi jaɓutude, goɗɗo no wawi okkude ɓiɗɗo mum o jaɓita hara kanko o naata e o bakkati sifaɗo ɗo. وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لا يحل دغانتا كل رجل غورك مسلم جولدو ان يؤتي العطيه عند اوكتا دوكه ثم يرجع في عرفت ورتو ايدن دوكه بمعنى او جابيتade hana illa alwalida fi ma yu'ti waladahu on yi ko halinanen kon si wona jibinɗo e dokkal ngal o okkimo o jibinon ɗo himo wawi jaɓutude sans probléme ella wala e ɗum sabu ɓiɗɗo makko o wo jawdi ɓiɗɗo makko on fof kanko jeyi. rawa ahmadu wal arba'a wa sahaw tirmidhi wa ibn hibban walakin ɗum kadi hollali ya wonu okkoro ɓiɓɓe ma jaɓita toujours adday ngaygo e hasidiyagal e mana ko fanda ko sa okkorimo ɗum ɗo yehi ha a tawi o handa e ɗum ɗo ma yi handuɗo ɗum ɗo ɓurimo ɓay ko ɓiɗɗo ma kanko a hulata gacce hella makko on say jaɓita noon ko hella ɗon hadis on wawete naɓirede wona ya waɗu volonté okkamo ɗo hunde nde o hande mum nde o hittini fimu ya tewɗa pas kadi jaɓita na yo warru noon kadi haray golliri hadis on contraire. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بماك كان لاتك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية بجبين الدار ويصيب عليها هبه يبتينو يبه بين كدي هوري رواه البخاري كون يبتغول هوريمو si ɓe neldama miran tew ñamete ɓe wattay miran on kadi tew façon ñamete goo kadi alego ɓe naɓa ko ɗum hiɓe yuɓita nasi ɓe ƴettay ɗum ɗo ɓe nayi mi remboursima ko okkuɗalankon na ɗum ko fanda ko andi gollen mo neldama ko yo o jaɓa mo neldama kan kadi yo neldu to nelduɗo mo. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وماك وهب رجل gorko go okkono li rasulillahi nelaɗo allah sallah sallam naɗatum ngeloba fa asabahu alayha nelaɗo allah on yuɓitimo e hoore ngeloba ko okkimo kon fa qala nelaɗo okkore mo haɓe maki ene radita a weltike qala wi la mi weltake fa zada o nelaɗo ɓeydanimo fa qala ɓe maki radita a weltike qala wi la o oye fa zada o nelaɗo ɓeydanimo fa qala ɓe landimo tammu radita a weltike joni noon fa qala wi nam hi joni mi weltike. rawa ahmad wa saho ibn hibban hollali min abdoullahi kala simi okkorima ko ya ƴettu goɗɗum okkorala lanɗalan simi weltike hollali ko ya waɗ ɗum nelaɗo ko warri ɗum ɗo ko jannugol en wonde sa goɗɗo waɗanima goɗɗum an kadi ko ya waɗanmo ko weltintamo ɓuuri ko waɗanma ko weltiɗa kon ko ɗum holli kono hollali ko ya jokkan ha min nami weltiti ko ya ɗaɓɓo tun an kadi ko okkorala. wan jabir radiallahu taala anhu qala qala rasulullah sallah sallam al umra ko wiyete kon umra liman wuhibat lahu ko nande on okkaɗo muttafaqun alayhi ko wiyete umra ko hunde nde goɗɗo okki hara o inna noon ko ɓaawo o maayi. alfa'alu mabniyun lil maf'ul ay yumlikuha al akhidu milkan taman bil qabdi wala tarji'u ila al awwal ruttota ko faade oto ko wi'ete umra ko minna bon haray ɗe galle ɗo mi okkima ɗe ɗo bi mana en tant que min miɗo wuuri mami okkima ɗe ɗo en tant que an hiɗa wuuri ko ɗum wiyete umra. walli musidɗo ka musidɗo nelaɗo maki wa amsiku aleykum ama walakum jogite jawle mon ɗen de wala tufsidu wawa ton yeebude fa innahu koni ɗo mi haalanayo man a amara umra kala wurnutuɗo wurnande fa yara nden ɗon lilladi wodani on a amara ha wurnitaɗo mo hayyan wa mayyitan waɗi akibihi foti himo wuuri foti himo maayi haray hino wodani ronoɓe mo ɓen ko ɗon aqibiɓe mana iwtiroɓe ɓawa makko ɓen mana ko nelaɗo ɓe wona wasi ko haɗugol en e okkugol kono ko tongalngol en okkugol on maniére ɗon wigol joni bon haray ɗe galle ɗe wonɗa ɗon mi hokkima en tant que ɗawuri sa mayi noon koye ɓiɓɓe am ɓen hettude aray ɓiɓɓe ma ɓen jeyande kadi nelaɗo ma kimi haɗi on ɗum kala wawɗo okkude furay yo okku furay kala tawɗo wata ɗum kala dow mo ƴettuɗa galle ma jonnuɗamo misal ma otowal ma téléphone ma kala kodi mi hokkima en tant que ɗawuri sa mayi koyo ɓiɓɓe am ɓen hettu ma mi hokkima en tant que min miɗo wuuri simi maayi koye ɓiɓɓe am ɓe het nelaɗo maki haray okka ɗon o jeeyi furay si o wuuri o si o maayi o ɓaawa o maayi ko ronoɓe ronatamo ɗum ko teddungal min ɗum ɓe toni ɓe hirsi. wa fi lafdin innamal umra ari e konngol goo nelaɗo maki ande ko wiyete kon umra allati on umra a jasaha rasulullah sallam nelaɗo allah dagini eno façon mum on an yaqulu ko nde goɗɗo wiyata hiya laka wali akibika ɗum ɗo hino wodanma e kala iwtirɓe ɓaawma fa amma ida qala hiya laka amma si innama ɗum ɗo ko anje ma ista bere wo hiɗa wuuri fa innahu haray ɗum ɗon tarji u haray ko rutoto ɗum ila sahibiya faade jommu si minni ɗe galle ɗo mi okkima en tant que ɗa wuuri haray ko hani kon si a maayi ko yomi hettuma ɓeygure an nden hetta tawi mi ala ɗon
tawi noon min ni ɗum ɗo mi okkima an fo e yewteɓe ɓamaɓe manara e hokkama furay wala abi dawud an-nasa'i elaɗo make la tarkabu wata on habbintin wala ta'amuru wata on wurni faman arkaba shay'an kala habbintinɗo goɗɗum aw amara shay'an ma wurnuɗo goɗɗum fawali warasatihi haray ɗum ɗon wodaniro noɓɓe ko fanda habbintingol inna goɗɗo habbo ñanden ma yo ñanden ma yaray ɗe galle ɗo mi okkima andi ko ɗum woni habbingol mo ko wiyete wurnugol ko innugol mi okkima ɗe galle ɗo an tan ko miɗo wuuri ne laaɗo maki noon ɗiɗo fo watan waɗu nani dokkal ngal labiraka noon si on waɗi ɗum haray dow teddungal mo wodanironoɓe mo ɓe mbawa si o maayi on ƴantoyta wan amri radiallahu taala an galo maki hamaltu mi waɗɗino ala farsin e dow puccu fi sabilillah fi ɓantukol adina allah fa ada'ahu sahibuhu awa ngu majjiri joom maggu humiltu mi waɗɗike ala farsin e dow puccu fi sabilillah fa ada'ahu sahibuhu ko ɗum woni ba majjiri joom mabba fa zanantu mi felliti annahu no kanko bayihu ko ɗum woni o yeeyaymba bi raksin piri hoyɗo fa sa'altu rasulullah sallam landine laaɗo allah an dalika fine fa qala maki la tabta'ahu wota sodumba wa in atakahu bi dirhamin hayso yeyrima ba dirham goto hayso banje dirham goto wota soodu alhadis haka hadis on hatti ɗon muttafaqun alayh humiltu ay wahabtu komi okkama ko fanda ɗon kon mi rondike mi waɗɗike alegoy ko okkama puccu ko waɗɗo fi sabilla ko ɗoni hamaltu on humiltu humiltu mi rondama mi waɗɗama mas ko hamaltu firirɗa haray komi waɗɗike mi rondike alegoy komi okkama puccu ay li yarkuba alay fil jihad fi wa waɗɗo mba fi jihad fa da'ahu ay basara fi mu'nati wa husnil qiyam alay hatta sara radi'an bi rukhsin bi dammi ra'i wa sukunul khay diddul ghula bi mana ko banjugol ko angal seringol piri koni hadisi on arti wa nabi hurairah radiyallahu ta'ala anhu ani nabi ko jetta nabaji sallallahu alaihi wasallam qala maki nelaɗo maki tahadu neldindire tahabbu yiɗidiron holli neldidirgol no waɗa yiɗidir sarotirike sako maaro ka tande amin abdoullahi ka laawi ko min jeeyi addi otowal a gaari katkatowal ka an a ƴetti saabeje ɗen affaire kelan a wi ko min jeeyi he mi yejjitantama ɗum aduna ɓeygure an e yiɓɓe a yejjitantama ɗum aduna feere wala e wona yiɗidirɓe rawa boukhari fi l adab al mufrad wa abou ya'la bi isnadin hasan wana anas radiallahu taala anu qala maki qala rasulullah sallam nelaɗo maki tahadu neldidire fa innal hadiya ande no neldidirgol tasullu sahima ɗum ittay konnako ko monani ɗala o ko monani ɗala simi neldima ɗo goɗɗum ɗum heefay ɗum ka nder ɓernde ma itta fe woni wonta giɗo a rawahul bazar bisnadin daif wan abi hurairata radiallahu taala an qala qala rasulullah sa sallam ya nisa al muslimat kono e dental sonnaɓe julɓe he la tahaqiranna jaratan li jaratiha wata kawtal jo ɗaw kawtal jo mu'um ñamete ko o defi walaw firsina shatin hay siko kurmuhum dammil si o defi bete yo ɗuɗɗi ndiyan ɗam o nelda kawtal ngal ɗum ɗo ko ittu ɗum e sikke ko hollu ɗum ko tongu ɗum tentin ɗum wata sonnajo defu wurere tew ma fayan defu ñamete kanko to ɓe gode makko nden ɓe jooɗoɓe ñama hara kawtal hay goto heɓorali mum muttafaqun alayh wani ibnu umar radiallahu taala anuma ani nabi sallallah alih w sallam qala nelaɗo maki man wahaba hibatan kala okkuɗo dokkal fawa haqqu biha haray kanko ɓuuri handude e maggal malam yusab alayha en tant que o yoɓaka e maggal ɓe manale goy awa kala okkuɗo dokkal ko fanda haray baraji wonɗi toon ɗin ko kanko jeeyi en tant que o yoɓitaka yoɓitegol ko fanda kon wona ko okkora ɗon ƴettata seeɗa okkora kañum kadi okkuɗon ɓe mana ko nde waɗata hunde fi récompense gol maɗa fof no andi ɗum ɗo ko dokkal ngal yoɓa haray ɗum ɗon hande kadi baraji ɗin e wi toon ko ɗum woni rawal hakim o sahahu wal mahfuz ko hunja kon min riwayati ibnu umar immorde hadis ibnu umar an umar qawluhu bimana